Možda ćeš jednoga dana odoleti vremenu koje nas razdvaja i zaustaviti sve u nekom lepenskom oblutku da pripoveda istoriju naših večeri između prvog slova u trouglu kosmičke moći i spiralnog bila naroda koji još traga za korenima. Dobar dan, dragi gledaoci, i ove subote u emisiji Oslobađanje istorije. Pre nego što vam predstavim našeg današnjeg gosta, dozvolite da vam pročitam nekoliko redova o njemu. A oni glase ovako. Osnivač škole Pigoza, umetnički pravac, ikono, iskonsko kosmičko objašnjenje nadrealne one. Osnivač zadužbine Fondacije Pigoza, hram umetnosti Veliko Gradište, Središte, živi i radi u Wuppertalu, u Nemačkoj, ali i u Velikom Gradištu, kako on voli da kaže, Središtu. Moj današnji gost je Duško Zeja Jovanović, rekla bih multidisciplinarni ili renesansni čovek u 21. veku, neko ko je spojio tradiciju, daleku prošlost, ovu našu realnost poprilično turbulentnu, ali i nešto što je budućnost. Dakle, kao koreni naše budućnosti koji dolaze iz daleke prošlosti, a idu u budućnost sa namerom da se ne zaborave i kao jedan veliki lanac, a mala Alka u tom lancu je i Duško Zeja. Duško, dobar dan i dobrodošao u emisiju Oslobađanje istorije. Drago mi je da sam ovde, to je prvo. Drugo, odmah da počnemo iz početka, a početak glasi ja nisam neka posebna ličnost, Da. ja sam suština. O. Suština treba da se sačuva i da se nauči, jer dete, ako mogu reći, kada se rodi, ono ima svoju suštinu. Učenjem ono postaje ličnost. Znači, nema ništa svoje. Sve je tuđe. A ja sam to uspeo da sačuvam zahvaljujući mom Dunavu. Bravo. Dunav kao rajska reka, kao jedna velika matica života, jer je u nekadašnjoj, u praistorijskim vremenima zapravo bio stecište gde su ljudi osnivali svoje prve nastambe, jer je značio život, reka je značila i život, ali takođe je bila i prevozno sredstvo, što će reći značila je i komunikaciju među ljudima. I to je divno, Veliko Gradište, Središte tvoje, se nalazi na obali Dunava i možda nije slučajno što je pionir srpske arheologije, veliki Miloje Vasić, jedan od prvih profesora arheologije, ako ne i prvi, zapravo prvi profesor arheologije na Beogradskom univerzitetu, otkrio to naše prekrasno, monumentalno nasleđe Vinče i lokalitet Vinča kraj Beograda. E sad, ja moram da kažem... Ako mogu da se ubacim kako da ne? Njegova bista se nalazi... Ja sam ga lično poznavao i zvali smo ga Deda Vasa zbog njegovih divnih brkova. I toga se sećam još kao dete, tako da mi je to još više podiglo, kako da kažem, interesovanje za njega, jer pre toga nisam znao ko je on u suštini. Zato sam postao u gimnaziji koja nosi sada njegovo ime, u Velikom Gradištu, ja osnovao jednu zbirku umetničkih radova po njegovom imenu Miloje Vasić.
Divno, ti si u stvari jedna vrsta, rekla bih, modernog zadužbinara, ali na jedan potpuno specifičan način, ali o tome ćemo tek pričati, a ja hoću da te vratim u jedno vreme, a to je pre 24 godine, možda i nešto malo manje, 22, 3, kada si se ti meni prvi put javio iz Nemačke, a ja sam tada bila neko ko je počinjao da se bavi izdavaštvom i zapravo izdavanjem knjiga svih ovih tema koje su prećutane i falsifikovane u našoj istoriji. I ti si se tada meni javio iz Nemačke i tada smo zapravo se prvi put upoznali preko telefona, a kasnije i uživo. I bio si jedan od inicijatora jednog mog dolaska u Nemačku i predstavljanja izdavačke kuće Pešći sinovi u tvojoj prelepoj galeriji u tom prostoru u Wuppertalu koji si ti osmislio na potpuno svojstven tebi način i ja se sećam da sam to čitavo jedno prepodne pregledala, dakle bezbrojne redove tih polica gde su bile neverovatne stvari. Dakle, od peska sa svih meridijana zemljine kugle koji si ti skupljao, se toga sećam. Jeste, cijela zbirka postoji. Da, posle kad sam putovala u Južnu Ameriku, rekao si mi donesi mi pesak, ne znam, iz Perua, iz Ekvadora i tako dalje. Dakle, ti si jedna potpuno, kako rekoh, jedan renesansni čovek koji se bavi nekim sjajnim stvarima, ali istovremeno daješ i svoj autentični pečat svemu tome, jer i slikaš. I htela bih sada da počnemo jednu priču od toga, recimo od vremena bombardovanja, kada si ti živeo u Nemačkoj, u Wuppertalu, i kada si ti spaljivao svoje slike javno, u znak protesta zbog NATO bombardovanja SR Jugoslavije. Ja sam se tog momenta, mislim u to vreme sam se gušio, tako reći, ne u svojoj slobodi, nego kao čovek uopšte, ne samo kao umetnik. I onda je morao neki ventil da proradi da bi se spasao. Društvo me je napuštalo sa znanjem da sam Srbin, jer me zakačile te sankcije njihove. I onda normalno... Kad kažeš društvo, misliš na Nemce, na ljude iz tog okruženja? Na ljude koji su spavali sa mnom u mom ateljeu, koji su radili po ceo dan u mom ateljeu, koji smo se družili kao braća, tako reći, klubovi su to bili umetnički i sve. Znači, počelo je, kada su saznali da sam Srbin, a ne Hrvat ili neko drugi, onda normalno su bežali od mene sa druge strane ulice, nisu htjeli da imaju kontakt sa mnom, jer su se plašili. A najgora stvar mi je bilo, pošto sam ja i mašinski tehničar, radio sam u Nemačkoj u konstrukcionom birovu tamo, i tu smo imali negdje preko 10-ak inženjera i jedan jedini Duško Zeja, Srbin. I normalno kad ujutro dođem na posao, oni svi sede tamo za svojim stolovima, pored svojih tabli, pored kompjutera i svi mi drže novine njihove da piše da su Srbi takav i takav narod. Treba izdržati tu atmosferu i raditi tu još sa njima. To mi je najteže padalo, a znao sam da moram ići na posao, nisi mogao ti to da nastavi da odeš negde. I onda je jedne noći, obično se to meni dešava tako ko što me moja baka, takozvana Katarina Zatonjska, koja je imala nešto od svog matrijarhata još u sebi, od koje je i počela cijela priča, noću, pre spavanja, ujutru ustajem i obično kažem svojoj ženi, znam rešenje. To je bilo neka kosmička veza sa njom i ona je uvijek bila ta moja pratnja. Šta se dešava? Onda sam rekao, u redu, ne smijem na planeti Zemlji da izlažem, izlagat ću moje slike u svemir na druge planete, pošto mi je Zemlja zabranjena. A jedna degresija u vezi toga, koliko je ta zabrana bila velika, to je nemoguće da ljudi danas shvate, kad napišem pismo majci, normalno pismo, odem u poštu, uplatim tamo za markicu, ona ode, posle nedelju dana dolazi nazad s ovolikim A4 format papirom u kome mi piše zabrana samo zato što sam nacionalnosti Srbi. Neverovatno. I sve se to dešava
u slobodnoj Evropi, Tako je. u Nemačkoj, Tako je. u gradu Wuppertalu. Tako je. Znači, pošta koju si ti slao u Srbiju u to vreme, svojoj majci, u Veliko Gradište, pretpostavljam, se vraćala tebi Vraćala mi se. zbog toga. Kad si ti pitao službenike pošte, zašto si pitao? Zašto se ovo pismo vraća ili tako? Šta su oni tebi odgovarali? Oni kao i uvek, Nemci se ograničavaju tim stvarima, kaže nemamo mi s tim ništa, dobio si napismeno, tačka, sa pečatom sve kako treba, da si kao razlog, zato što sam srpske nacionalnosti. Da sam mađarske nacionalnosti u Srbiji, ja bi imao pravo da dobijem. Interesantna stvar, nacionalne manjine su imale pravo, ali ja kao Srbin nisam imao pravo. To je još jedan stepenik niže od njihove demokratije. Znači, to je pokopano i ja mogu da kažem, to je groblje jedno koje je postalo onog momenta kad jednog čovjeka koji 30 godina aktivno radi kao umetnik, na sva zvona je poznat sam po tom svom ekstremitetu, ako mogu da kažem, jer nisam spadao u te normalne ljude, ko što oni kažu, neki su uvek i govorili, ti nisi kao svi ostali, ti si poseban. Da. Razumeš, nisu me upravo. I sad ja imam taj moment gde ne znam šta da radim, ali ta moja baka, kako sam je zvao, a imao sam dve, druga je bila Božinovićka, s kojim sam se dopisivao, ona mi je tabake slala. Evo da kažemo za naše gledalce ko je Božinovićka, ti si je tako nazvao. Dakle, radi se o jednoj genijalnoj našoj ženi, Branislavi Božinović, autorki onog čuvenog trotomnog rečnika srodnih srpskih i sanskrtskih reči, rečnika čiji je prvi deo objavljen 2000. godine kao konstruktivni odgovor na destruktivnu našu stvarnost, a kasnije je Branislava sve do kraja života pisala još dodatke tog rečnika koji su kasnije objavljeni kao rečnik drugi tom i treći tom i sad je to konačno jedan veliki, neverovatni pionirski poduhvat koji ja mislim da niko još nije ponovio, jer je Branislava zapravo ovim svojim rečnikom dokazala starost srpskog jezika upoređujući ga sa najstarijim nama poznatim jezikom na svetu, sa jezikom sanskrtom, jel tako, na kome su nastala najdrevnija znanja za koja naša civilizacija zna, a to su Vede. I Branislava je to činila. Branislava je to činila umesto svih instituta, akademija, katedri koje bi zapravo ovim poslom trebalo da se bave. A to je u Srbiji, kako to obično u zemlji Srbiji biva, odradila taj grandiozni posao jedna jedina žena i zato je Branislava bila zaista potpuni pionir ovog poduhvata. I ti si sa Branislavom komunicirao, ona je bila tvoja druga baka, je li tako? Druga baka i sećam se poslednjeg susreta, kad sam otišao u Vražogrnce kod nje tamo, da mi je spremila picu smo jeli, to mogu da kažem, i želeo sam na rastanak da se slikam. Ona je rekla, ne, ostaće onda samo fotografija od nas dvoje, a ja hoću večno s tobom da budem, nećemo da pravimo nikakav snimak. Kosmički ćemo biti povezani. Eto, to je to što me drži, što mi snagu daje. I u tim momentima, ako hoćemo da nastavimo ovome što mi se dešava u Nemačkoj, ustajem to jutro, te dve bake su me pomogle na taj način i kažem, ja izlažem na druge planete. Normalno, kao tehnički, mašinski tehničar, imao sam i mogućnosti i znanje da napravim jednu mašinu, takozvanu oganj mašinu, koja je trebala da vizualno šalje moje slike na planete. Prvo je bilo na Mesec smo slali i održalo su kod mene u atelje, u galeriji se morao održati, jer mi je bila zabrana za druga izlaganja. Znači u svojoj galeriji sam mogao da radim šta hoću u suštini. I tu je stavio poslije naslov u novinama čovjek koji izlaže na Mesecu, čudo. I tu smo mi spalili te slike i one su vizualno otišle tamo, ali pre toga su, pred otvaranje, normalno, napravljene su plakate, oblepljen je grad, poslate su pozivnice istaknutim ličnostima da dođu da prisustvuju otvaranju izložbe Duška Zeje Jovanovića na Mesecu. Da, sjajno. Sjajna ideja. I onda je svake godine, normalno, svaka druga planeta išla, tako da je to bilo faktički jedan ciklus koji se održavao
I nisam ja razmišljao samo do tog nivoa, nego sam ostavio vrstu replika sa 5 pečata koji su ostali kao jedan kompletan ciklus tih slika i koji želim jedan dan sa svom tom mašinom i time da izložim i pokažem. Divno, divno. Mala degresija uz to, Nemci su pokušali da otkupe te slike od mene. Aha, Ja nisi dao. Nisam dao. Bravo, bravo. Treba bravo. imati malo, znao sam im. Bravo. Zeo, koliko dugo si zapravo ti vremena proveo u Nemačkoj? Ti si tamo živao koliko? 40 godina. 40 godina života van svoje I 40 domovine. godina radnog staža Da, u firmi, da. jer moje vreme dan, 4 sata je spavanje bilo, sve ostalo je bilo rad. Ako mogu da kažem. Znači, posle posla direktno u atelje do 12 sati, to se znalo, noću od 12 do 1 čitanje, Vesinih knjiga i onda i onda odlazi se u spavanje. I malo spavanja. Da, malo spavanja. tako. Da. Zapravo su sve te tvoje izložbe slika u Nemačkoj pratili određeni, kako to danas moderno kažu, happenings ili događaji. I ti si uvek osmišljavao svaku svoju izložbu na drugačiji način. Osim što si ih slao u svemir, odnosno na druge planete i satelite i tako dalje, ti si svaku od tih izložbi osmišljavao, pa se sećam da su neke izložbe bile rađene pored vatre, druge pored vode i tako dalje. Ajde malo nam kaži o tome. Evo primjer jedan. U stvari ja to nisam nikada zvao tako ovim stranim rečima, jer sam prvi počeo s time i bilo je to strašno i nazvao sam i još direktno umetnički rituali. Umetnički rituali. Tako je. Da. A ritual je već izazvao paniku kod ljudi jer nisu znali o čemu se radi. Jer u tim umetničkim ritualima niko ništa ne priča, niti ja pričam, samo se radnja odbije i čuješ muziku, ništa više. Znači, ostavljeno je svakoj sebi da doživi ono što osjeća tu. Priprema za jedan umetnički ritual je jako komplikovana i sazreva vremenom do izvedbe njegove. Evo jedan, na primjer, umetnički ritual koji je izveden u centralnom parku grada Wuppertala, gde sam proglasio Srpsko nebesko carstvo. Aha. I onda su... Koje godine to bilo? To je bilo tih 90. godina faktički u to vreme. I tu sam onda u Elisenkulu, koja se nalazi u samoj botaničkoj bašti, tu u tom velikom parku, tu sam promovisao mlečnu stazu i prvi put pokazao mleko mlečne staze. To je bilo neke senzacije koje ljudi nisu shvatali, ali interesantno, kasnije sa tim ritualima su takve doživljaje. Imao sam ljude koji su plakali, koji su doživljavali nešto u sebi, neko sagorevanje, tako da, a to je bio moj cilj u suštini, da ih pokrenem. Pa to i jeste cilj umetnosti. Da, dok su bili još kao deca, možda dok su bili još nevini, što kaže, još nisu postali ličnost u tome stvari. Tu su me uvek pratile žene u svim tim mojih umetničkim ritualima, svaka je imala, ali prvi umetnički ritual koji je bio za mene neka prekretnica, to je bilo moja smrt. Znači, kad su mi uveli sankcije, ja sam tu sa 4 plesačice koje su tumačile, u stvari igrale vile, vile budilice. Ja sam bio mrtav na pozornici. Znači, ubile me sankcije, Duško ne postoji, mora neki novi da se rodi, novi Zeja. Onda su me one uz muziku Kamenje iz Dunava, koji su u specijalnim kutijama držali i lupali, budile. Onda je Duško ustao i počelo je prvo spaljivanje, javno. To je bilo javno, ali ne objašnjeno. Pošto nisam smeo direktno da spalim tu slike, jer su trebali da dođu 4 kola taj prijatelj moj, koji je sad umro već, nije među nama, on mi omogućio to na svoj rizik. Sad je ta ustanova, da je to izvedeno, drži ogroman barjak moj, sliku, i to im stalno stoji tu, evo, godinu od kad je to urađeno.
sjajno. I onda su naravno građani u Nemačkoj, pred svega u gradu u kome si živeo, onda i šire, to doživljavali na jedan potpuno drugačiji način. I mogli bismo da kažemo da si ti bio jedna vrsta, jedan svojevrstan ambasador srpstva u vreme kada su Srbi bili proglašavani za najgore ljude i loše momke i one koji iniciraju ratove, podele i tako dalje. Već sve znamo o tome kako su nas svi ti mediji ocrnili da bi sebi zapravo napravili jednu platformu da se o nas ogreše. Najgore je bilo u tome što takozvani inteligentna nacija, ta što je bila, ili ti posebni ljudi koji su toliko bili zamračeni da nisu, ja sam im govorio, vi idete bez glave. Gde su vam glave, ljudi? Ko vam posekao glave? Oni ne mogu sami da razmišljaju, da se uključe, nego samo kaže ono što nam se kaže štampa, televizor, to je to. Tu je Duško upao u jedan poseban ambijent koji mi je dao hrabrosti. Ja sam okrenuo negativnost u moju hrabrost. Znači, tek mi je to dalo da rastem. I zašto sam kao lipa, ko što sam uvek govorio, lipa sad u vašoj toj košnici, gde trud sedi. Da. Trud sedi, ne sedi više matica. Da. Vi niste ništa. Vi ste obično đubrište i ja to jasno ću da kažem da je Zapad jedno veliko đubrište, a oni hoće kod nas. Mi imamo đubrište isto. Mi bacamo flaše, ali smo duhovno jaki i zahvaljujući tome mi ćemo da opstanemo. Ako svet ne stane, šta znači? Počet ćemo opet od Lepenskog vira i Vinče. Bravo, bravo, bravo. A vidi, molim te, ja ovde za maskotu moje emisije, svake od ovih emisija koje se zovu Prećutana istorija, ja imam jednu brojanicu na kojoj se nalazi mala vinčanska boginja i evo neka nam ova vinčanska boginja bude dobar povod da razgovaramo o tome da si ti zapravo kroz svoju umetnost i kroz svoje izražavanje ka spoljašnjem svetu uvek u centar, u suštinu, u taj epicentar svega stavio jedan ženski princip. A poznato je da je civilizacija Vinče matrifokalnog karaktera, dakle civilizacija koja je veliko poštovanje odavala ženi i gde je žena bila apsolutno neprikosnoveno biće i poštovana i uvažavana zbog svih njenih osobina i moguće i zbog toga Vinča bila jedna jedina civilizacija koja nije imala rata 2000 godina. Tako. Znači, jedna potpuna saglasnost sa prirodom, sa čovekom, sa svim okruženjem i međusobnim odnosima. Hoću da ti dam prosto povod da nam kažeš zbog čega je žena bila toliko bitna, a i danas je u tvom životu, u tvom radu, u tvom umetničkom izražavanju. Ona mi informacije davala, što je najinteresantnije. Odmah da kažem na početku, postoji jedna slika od jedne žene, a postoji 100 slika od jedne žene. Znači, to je različno. Te informacije koje dobijam zahvaljujući vodi. Vraćamo se na Dunav, na kapi Dunava. Znači, ja pripremim prvo teren, takozvano nazivam ga njiva ili moje bašta. Tako se priprema teren za izradnju slike. Znači, to imaš i jedan mehanički deo koji se radi, koji se priprema, tu se nalazi svašta unutra, u tim slikama, slojevita je. Čak postoji ona iza za koje zakopaš ničiće, jer ima i seme unutra. Stvarno, ono što je... I onda, kad se napravi ta podloga, ta njiva, ona mora, kao što je rekla moja baka Božinovića, da se uzore. Znači, to je žena, jedna klasična žena na toj slici kao njiva. Ona treba da se oplodi. Ona se oplodi sa med, ćelijom. Da je med, ćelija, koja je pomešana, znači med sa vodom
i malo boje i ona stvara tu početnu ćeliju. Kad se ona raziđe i postavi sliku, ja vidim u njoj već sve. Vidim i likove, vidim i vezu, vidim vinčarska slova. To i onda normalno tek počinje da se radi posle slike. Znači, ja tu informaciju što sam dobio od žene koja je na zemlji, koja ovdje živi, dobio sam iz budućnosti njene, taj signal koji sam prenao preko te ćelije, radim u sadašnjosti i ta slika odlazi u prošlost. To je taj put. A to mi je baka pomogla, baka Katarina Zatonjska, sa jednom, moram da ispričam, taj događaj koji je istinit. Izvoli, molim te, ispričaj. Jedne subote ustao sam normalno sa svojom suprugom da pijem kafu i kažem, bila mi je baka noćas. Da. Koja? Pita ona. Rekao, Zatonjska. Šta je bilo? Rekla mi je da odem na Dunav, da uzmem 7 kamena i da njih bacam kad radim sliku. To, ja ti više ne trebam, Duško, to je tvoj put. Išao si uz Dunav, kao što sam ti rekla. Ja išao sam uz Dunav, iz gradišta u Smederevo, iz Smedereva u Beograd, iz Beograda na Švarcvald, odakle Dunav potiče. Da. Znači taj put. I onda mi je rekla, kaže, ja odlazim. Istog dana dobijam pismo, u stvari telefonski poziv, javili su mi da je baka umrla. Silazim u atelje, tužan, izgubio sam nekoga, ali imao sam moju pticu Lagaš, koja je bila u kavezu i s kojom sam pričao, i macu moju, koja nije smela da je dira. I ja je zovem, ne izlazi iz gnezda. Ja je podignem, ona je umrla sa bakom. Pogledam u gnezdu 7 jaja. I to je taj bio moment kada sam shvatio da je taj put sa ženom, preko žene, da dođem da stvaram te slike. Imao sam svoju školu, gdje sam zaposlio, u stvari par žena koje su radile moju tehniku, koje su rekle šta sam gubila vreme sa običnim slikarstvom, molovanjem, kad sada sam pronašla sebe. A pronašli su se bolje nego ja, jer su imali bolju vezu, kao žensko. Da. Zato sam žene i govorim da one treba to da rade. Ja još nisam dogurao do 90-100% tih informacija da dobijem, koliko one mogu dobiti. Oni su izvanredni sada, umetnici. Jedna se nalazi u Australiji, jedna se nalazi u Americi i jedna u Engleskoj. Eto. I to su same izabrale te puteve, tako da su faktički otišle kao za celu zemljinu površinu da. Pa sjajno, eto vidiš, one su bile nekako počele u tvom ateljeu, izašle iz te tvoje škole, a sada šire tu ideju širom planete. Da, i kao što su žene nekada prenosile stara znanja, jel tako, od majke na čer. Tako je moja baka. Tako je, eto, ti si tu tradiciju na neki način i nastavio i nastavljaš je i dalje, jer ti i posle 40 godina života provedenih u Nemačkoj, sada si se vratio u Veliko Gradište. Zašto Veliko Gradište zoveš središte? Sad ću da ti kažem. Veliko Gradište je središte. Zašto? Prva pigoza koja je trebala da se pravi, moja zadužbina, trebala da se pravi na brdu koja se zove Gorica. A pigoza znači Pinkum Gorica Zatonje. Znači Pinkum je staro ime za gradište, Gorica je brdo, a Zatonje je selo odakle moja baka. Zato Zatonjska, Katarina Zatonjska. To je jedan trougao nad Dunavom, kad se povežu te 3 tačke. A Gorica je poznata po tome jer se nalazi najveće keltsko-srpsko svetilište. To je taj put. Ja sam tu odrastao i pio vodu tu i sve. Nisam ja razumeo sve šta je to. Ali sam vidio i to. I to se zove da je oltar grdilište. Znači da ljudi stari sede
I jedan drugo, kako se kaže, gradimo se, razgovaramo i dogovaramo se. To je sad dokazano. Jedan francuski arheolog sa Jacanovićem je lično bio, izdata je i knjiga o tome, i tu se nalazi najveće evropsko, keltsko i još nešto. Znamo da je Crnjanski puno pisao o Engleskoj, o tome. I interesantna stvar, moja Pigoza je upravo trebala da se pravi, gde je bila kućica od kamena, gde je Crnjanski snimane seobe. Ali, ništa nije slučajno, sve je povezano. Ništa, sve se vezuje, to je kao štrikanje. Kad počneš džemper da štrikaš, moraš da ga dovršiš i tako. I šta se desilo u tom momentu? Normalno, političke stvari, da ne ulazim u to. Ja sam to sve sredio, sve se to trebalo graditi tamo, tu su trebali biti 6 ateljeja, 6 kapija sam napravio, svaka kapija nosi po 50 originala, sve su u gradištu, normalno spakovane. I trebalo to da se radi i onda su oni došli i srušili su mi. Prvo dobio sam sve, odobrenja, sve to, urađen je projekt u Nemačkoj. Ova moja prijateljica koja je trebala to da finansira sa 300.000 maraka u ono vreme. I tamo je bilo i na televiziji, u štampi, sve je to propagirano, tako stvara se Pigoza za razmenu umetnika, jer tu je trebalo biti i za spavanje, i atelje, 6 ateljeja i sve. I oni su onda, neko je digao neku dževu, ko što se obično kaže, jer su me zvali odmah u komitet prvo, gde su mi rekli... Koje je to godine? To je bilo 89. 90. I posle je počeo rat posle. I onda zvali su me u komitet i pitali ko stoji iza toga. Aha, šta si ti rekao? Rekao sam, moj deka, eno ga u grobu i tamo vidite. Pitajte ga. Uglavnom, ja sam otišao i onda su me, brat me je posle zvao, da su sve srušili, mene su sve oduzeli i tačka. Ja sam imao problem u Nemačkoj, to je moja prijateljici, da objasnim stvar, da je bilo strašno. Onda sam odjurio ponovo u gradište i dobijem plac na Srebrnom jezeru, da tu radim. I onda sam ja nekako izvrdo, šta je znam, granica, pa daj, ajde, tako sam objasnio u Nemačkoj. Onda su mi to uzeli. I na kraju ostala moja kuća. Porodična kuća koju sam ja dogradio, razgradio i sa velikom mukom završio. I tako da je ona sad postala jedinstvena jer u njoj se nalazi sve. To je ono što hoću sada da kažem i našim gledaocima. Dakle, kad odete u Veliko Gradište, nemojte propustiti da posetite kuću Duška Zeje Jovanovića, jer to nije privatna kuća samo, to je jedan muzej u malom, a ja bih rekla to je jedan veliki, fascinantni, izvanredni muzej, muzej knjige, muzej slika i svega ostalog što je on za ovih 40 i kusur godina prikupio i na neki način ti si to donirao gradu. Jeste, to ostaje grad. Jer si ti to uradio u gradu svog porekla, u porodičnoj kući koju si dozidao i tu se sada nalazi jedan potpuno fascinantni muzej i osim toga tu je jedna fenomenalna biblioteka. Ja mislim da je tvoja biblioteka uveliko prešla sve mere, jer tu su izabrane knjige. Prešla granice one biblioteke gradske i tako dalje. Dakle, nemojte apsolutno propustiti tu priliku da vidite taj jedan korpus neverovatnih knjiga koje je Zeja tokom svog života prikupljao. Tu se nalaze i knjige u rukopisu, tu se nalaze i retki rukopisi za ostavštine nekih drugih sjajnih ljudi koji su živeli u našem okruženju, a takođe i sve one božanstvene knjige koje si ti tokom svog života sakupljao, kupovao pre svega. I ono što je jako bitno, moram da kažem, takođe mnogi naši ljudi koji se nalaze na radu u inostranstvu i tako dalje, prave neke velelepne kuće, ostavljaju... U kojima ne žive. U kojima nikoga nema, u kojima niko ne živi sa onim labovima, tigrovima, labudima i ostalim. A ti si zapravo, možemo tako slobodno da kažemo, svoj imetak uložio u jednu fascinantnu biblioteku
i taj muzej koji ćeš i koji si već donirao gradu Velikom Gradištu. Da li ti se neko zahvalio na to? Niko. Niko? Niko. Imam problema i danas nikako da uđem u destinaciju da postoji. Da. I onda ljudi koji dođu sa Srebrnog jezera ili turisti, oni kažu zašto nigde ne možemo to da pročitamo, da vidimo šta je kako. Bio je jedan mali pokušaj, a taj pokušaj gde su objavili jedan katalog i gde se nalazi moja zadužbina, ali moje ime i moja slika je izbrisana da se ne zna čije je to. Aha. A drugi, pošto imamo 12 akademskih slikara, svi su posebno prikazani tamo sa imenom, prezimenom i sve ostalo, samo Zeje nema. Da. To je to. Inače, u Pigozi se nalaze 3 ateljeja i ja sam to predvidio da ljudi dolaze ovde da rade kod mene. Da. Ima 2 apartmana gde može da se prenoći, spava i to isto ulazi u to. Ne plaća se nikakva ulaznica, sve je slobodno, dobije svako po neki mali poklonić još od mene, torbicu ako ništa drugo i razne prospekte. Onda imamo tu 2 galerije, onda se nalazi kompletan stan za onoga koji će posle mene doći, a još ne znam ko, veliko je znak pitanja, jer treba čovjek da dođe tu, da živi i da održava. Eto, to mu je sve. A ne bi želeo da ode u pogrešne ruke, jer će se rastrgnuti. Tu se nalazi preko 5000 originala, preko 40 mojih pesama, zbirki pesama. Tu se nalaze 2 muzeja, jedan arheološki muzej sa mamutima i to, i jedan muzej sa raznim starim satovima i šta ja znam sve da ne nabrajam. I imamo fantastičan, kako da kažem, jedan treći atelje gde može da se rade skulpture i objekti i takve stvari. Znači potrebne mašine i sve što treba za to da se može tu raditi. I Zejo, sad kad mi pričaš ovo sve, ja ostajem stvarno, mislim, na mom čuđenju nema kraja. Zapravo, zašto se čudim? Ja sam nema potpuno pred činjenicom da si ti to sve svojim sopstvenim sredstvima uradio i ostavio svom gradu i ljudima koji to žele da eksploatišu i da se ne nalaziš ni u jednom turističkom vodiču koji vodi tamo na Srebrno jezero u Veliko Gradište, a tu su, da pomenemo, vrlo blizu i Lepenski vir, tu je i Golubac, tu je Ram. Ram, tako je, srednjevekovni gradovi. Znači, to je prosto, znači, naša, kako bih rekla, naša neka bezosećajnost. Jeste. Prema pravim stvarima, prema vrednim stvarima, prema nečemu što dobijamo u nasleđe i taj naš bahati, indolentni odnos prema tome, zaista granica nema. Najviše me boli što tih umetnika koji su tamo, koji su akademski slikari, koji su mi jednom čak i rekli, ti nemaš, kaže, akademiju. Ali ja sam polagao u Nemačkoj i dobio sam status slobodnog umetnika tamo i sve sam tamo sredio. Ja sam mi rekao, ne treba mi taj komunistički papir. Da, pa dobro si rekao. Eto, ali oni su s time i onda normalno tu su bili neki problemi i oni nisu došli da vide jednostavno. Družili smo se pre toga svi zajedno. Bilo je sve lepo dok Duško ovo nije napravio i onda, pošto sam ja iz inata, da kažem, napravio 10 samostalne izložbe u Gradištu, a oni tu žive u Gradištu, nisu napravili ni po 2. Pa vidi da ti kažem, nećemo mi pridavati značaj njima, ništa, to ne treba uopšte da se dira. Njih ćemo apsolutno da prećutimo jer oni to ništa bolje od toga nisu ni zaslužili. Koliko se meni čini, radi se o jednoj najordinarnijoj ljubomori. Nije, znate šta sam teo da kažem, samo u vezi toga, da ne spominjemo tu uopšte. Teo sam da kažem, uspeh se u Srbiji kažnjava, ne prašta. To mi je bila inicijativa ovoga, da kažem. Ali to sve ništa nije bitno. Ništa nije bitno. Zeja radi i dalje ceo dan i celu noć ako treba i sve to. I drago mi je. Dolaze ljudi, pogotovo iz Beograda, su mi iznenadili nekoliko profesora koji su došli i rekli su ovo nema ni u Beogradu. Da. To mi tako mi drago onda pada i sve to. I na kraju ne mogu nešto ti poklonim. Imam poklon? Ja. Dobro. Šta si mi donao? To su 2 kamena iz Dunava. Jedan se zove Kamen lepote,
tu ima malo zlata. Da budem lepa Da, i nadalje. Njega ne dobro. možeš uvijek da nosiš. Okej. Uvijek će te čuvati, čuvaj se Dobro. lepotu. A drugo je kamen, jer ja imam čitavu seriju sad kamenja gdje se nalaze znaci Vinče. Vinčanskog koji pisma. Ja ih samo naglašavam. Da, Imam fantastično. čitavu seriju i sad ih skupljam i to je fantastično. Sve su iscrtane i ja kažem, žene su imale to kamenje. Da. I one su preko kamenja stvarale ono. Jer šta su radile? Išle su od drveta do drveta, pisale te simbole, a mi to danas zovemo zapis. Tako je, tako je. Znači ti smatraš da je žena ostavljala ove tragove u keramici i svuda koje su kasnije naši istraživači, a i drugi proučavali. Ona je sposobna da priča sa cvećem, sa biljnim svetom i sa životinjama. Ali pošto dva čovjeka kad govore iste reči, jedan drugog ne razumeju u suštini, jer svako ima svoje mišljenje, razumiješ? Ova žena, ona priča očima. Vinčanka. Očima. Sa drvećem, sa cvećem. To je meni moja majka, Severinka, prenela. Kaže, ja pričam sa cvećem, ali i očima. Eto. Neka bude to neka mala tajna koja se sad otkrivena i neka žene pokušaju da se vrate tamo gdje im je mesto. Da, divno si to rekao. Slušaj, a nešto slično je napisala i naša zajednička drugarica Maja Herman Sekulić u svojoj sada već, možemo da kažemo, antologijskoj poemi Gospa od Vinče, jer ona u nekim svojim stihovima kaže jako ja sam ostavljala znakove pisma. Tako. Da, božanstveno, puno ti hvala na ovim poklonima. Oba ću da nosim. Možeš. Oba ću da nosim stalno. Vinčansko pismo, naravno, pošto sam ja, eto, vidiš, neraskidivo vezana Tako. Ja uvek nosim taj kamen. za temu vinčanskog pisma, a ovo za lepotu da ne govorimo. Puno ti hvala. Vidi, ono što ja smatram, zaista ovako iz dubine duše, mislim da ljudi poput tebe, dakle ljudi koji su na jedan neverovatan način prepoznavanja, a možda nije neverovatan, možda je potpuno shvatljiv, možda je potpuno predvidiv, prosto ta nit u tebi, taj osjećaj za ono što je bilo, nije se nijednog trenutka ugasio, jer ti, kako kažeš, imao si divnu baku, imao si divnu majku i to su te osobe koje su te neprestano podsjećale da svoj identitet potvrđuješ u ovom životu, u ovoj stvarnosti i da ih prenosiš dalje i među druge ljude. Dakle, hoću da kažem, ljudi poput tebe su neverovatne pojave na koje ponekad zbog, eto tako, brzine života, nevolja života, ne stignemo da obratimo pažnju, ali koji svakako postoje i podsjećaju nas. I oni su večiti naši podsjetnici na to što je bilo, na to što jeste i što će biti. I to je potpuna, kako bih rekla, jedna veza, nešto što je neprekinuto i što moramo da ponavljamo. I ljude poput tebe moramo da promovišemo, jer tvoj rad unazad 40 godina, bilo u Nemačkoj gde si živeo, bilo u velikom gradištu gde si se sada vratio. Dakle, to je ono što opominje na naše postojanje na ovim terenima. To je ono što nas opominje na naš sveukupni doprinos opštoj civilizaciji. I mi to ne možemo da zanemarujemo, bez obzira na ove usputne momente i možda neku prolaznu ljubomoru i tako dalje. To je nešto što se dešava uvek i svuda. I uvek će biti. A ono što ostaje, to je ono što si ti uradio i što radiš. Čovek mašina treba da se vrati sa dušom. Dušu nam uzimaju sada. To treba da shvatimo. Da je došao do zadnjih momenta da nam se duša uzima. A mi smo mašina, čovjek mašina smo postali kao ličnost već.
Da. Jer kad tebe pumpa sa svih strana, ko što se danas pumpamo, sa stvarima koje su stvarno neverovatno loše, razumeš, onda je taj spas u toj duši samo. Znači, duhovno treba da se vratimo. A da bi se vratili duhovno, moramo korenima da se vratimo. Mora se vratimo precima, mora se vratimo svojim očevima, majkama, babama, dedama, da se sećamo njih. Jer čovek mora, ako hoće da bude čovek, mora da pamti sebe. To je najvažnije. Upamtiti sebe i to razumeti. Divno si to rekao. Duško, hvala ti za sve ovo što radiš. Ovo sada već uveliko prevazilazi granice tvog nekog ličnog rada. Ovo postaje prosto jedan zavet srpstvu da ne zaboravi, da se seća, jer zaborav je isto što i smrt, ja to uvek govorim. Tako da hvala ti na svemu tome što radiš i ja sam sigurna da će ljudi u budućnosti imati više osjećanja prema tome nego mi koji smo živjeli u ovom životu, jer će to konačno biti i jedina spona koja će ih podsjećati da su ljudi. Tako je. Ali ljudi sa identitetom. Tako je. Hvala ti puno što si bio moj gost danas u emisiji Oslobađanje istorije, a da znaš da ćemo jedan od sljedećih puta emisiju napraviti u tvom fenomenalnom muzeju u Velikom Gradištu. Tako je. Hvala i tebi puno. I hvala ti na ovim poklonima. Nema čemu. Eto, dragi gledalci, moj gost danas je bio jedan potpuno renesansni umetnik, jedan neobični čovek, neko ko je iz belog sveta došao u zemlju svog porekla, ali ne sa namerom da ovde umre, nego sa namerom da ovde živi, stvara i ponovo se rađa. I ta divna, neprekinuta nit sa tom prošlošću koju naš Duško Zeja Jovanović nosi, jedan je od zaveta za našu budućnost. Ja vam se zahvaljujem na gledanju ove emisije. Dakle, kao što rekoh, moj gost bio je renesansni Duško Zeja Jovanović iz Velikog Gradišta. Moje ime je Vesna Pešić i pošto svako ima Vesnu Pešić kakvu zaslužuje, vi ste danas zaslužili ovu emisiju. Do sljedeće subote, ja vas pozdravljam. Optužujem ćutanje. Knjiga profesora doktora Radivoja Pešića govori o tome kako deluje Cenzorski komitet za upravljanje istorijskom istinom, na koji način deluje zavera poricanja i kako pomoći Evropi kojoj je pomoć neizostavno potrebna. Od strane čitalaca knjiga Optužujem ćutanje proglašena je za najbolju među izdanjima Pešić i sinovi, izdavača koji sme da štampa istinu.